iman İslam'da kubul kıymetlerini gibi misal gibi bu. O senin balan, bana karışıklı vasıta, sen karışıklı vasıta, kanda senin balan oldu. Daha ehli dedi de. Onunla karışıklı vasıta. Onunla da şimdi olmadı bir şey o. Ben ise bununla o da yapamam. İnnehu amelun gayri salih. O salihinin kıymetine ben kıymetine. Ben diğerini sevdiğine kıymetine o. Baş işliği bu. Karasıya geçmişti. فلا تسألني ما ليس لك به علم. فاسوأ يا أيها الناس اذكروا
صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع العلي العظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين